amoy in mahinang parsugpatan sinahantara na mo iwansin ka mo insyaAllah ta'ala. Ang sarta waktu ini, yari na yung guru mulia amin tagsuko sin pagpatumtum waktu ini. Di na magpanugay, tukbal ko na siya katok tanyo. Mayroon na rugayang din si Mufti Kalasahan sin Zamboanga City. Mayroon na rugayang din kan Sheikh Abdul Nasir Abdurrahman. Palda to pagdoal siya dito. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pataurun na to mga anak apo, in panalam salam, salta naraak kita niyo ipapasaplag iwan ipapataod in pagsagina panalam salam hantara sing kita niyo. Yari na isab kami mga kamamumaasan sing kamu kabiaksahan. Pumatod na isab kami kanap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari hindi nasadya inabutan sin suara ini. Adapun in ayat ganap pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat hanggatus katluan tagdua suratu Ali Imran. Di ayat ini mga kakasih sin Allah Ta'ala, pabaita sin Allah Ta'ala umat na kauna, iban aula-aula pabaita sin Allah Ta'ala umat tinapusan amuna yung kita niyo. Yung pabaita ini angkan sila piyabaitaan na kauna iban simbihaon ulong sin Allah Ta'ala manusia. Kasi lasa sin Allah Ta'ala haipun niya lawi rengsing kasi iwan lasa nila habaran nila. Karena in nagpapanjari kanila sing kabuhi nila riya dunya
Iban sing kabuhi nila adlaw kana. Lagi ianugharaan sila kakunahan nila ri adunya. Iban adlaw kana. Tunggal da imahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babiyad itong yabaitaan sila sin Allah ta'ala. In naghatod sin pabayta, junjungan alayhi salatu wassalam. In piyabaitaan, tabarang si manusia, in nanay makda, amura imbar iman usug, iwan bar iman babay. Mga anak ka po, kauhaan tagupat ka jamin waktu, sindumi wanadlaw, ayaw na to kalupahan. Indunya ini bukun paghulaan. Panghapit-hapitan na to sadya, aon sadya hapiton na to, hipakawa ka to tanyo. Damik kian tumtumun na to, marayaw yung kubul, bukun paghulaan. Pagtakaran sadya. Yaon nagtatakad, in mga nakauna rin ka to tanyo. Ikato, yung na to kalupahan, insulga, piya panjari sintuhan niya nugara, ang mga sila ipon niya. Kataan, kagawa, tiyo din mabaya. Amura inwala nagtakabur patuhan. Inda siyo sila yan. Bar iman usug, iwan bar iman bebe. Mga anak kapuatiranan, palmansin mahasut si mahatinggi. Wattakun nara allati uiddat lil kafirin. Nin pabayta kato taniusin Allah Ta'ala. Kaya hatu da kahinapusan Nabi. Mumusan niyo imbaran niyo ria dunya. Ayarin niyo imbaran niyo ria dunya. Iwan tangkisan niyo imbaran niyo ria dunya. Daing nga uno. Daing hakayo. Mga anak ka po, wayroon hindi makaingat kayo. Kataan sinpia panjari. In nakauna nakaingat sing kayo. Iblis. Sambil piag bantog niya. Ang kan na siya wala simujud kan Adam. Sababing siya kuno marayaw. Biya na mga siya ay nagpapanjari kaniya. Biya na mga siya ay nagpapanjari kayo. Imbaitan niya marayaw siya, biya panjari siya rin kayo. Mga anak ka po, wattakun nar. Kabuka kamu rin kayo. Kayo uno yan. Kayo dunya, iwan kayo adlaw kana. Ing kayo ria dunya na baki nagdua. Kayo kapako yan. Iwan kayo ri kapako yan. Panghati si manusia ing kayo ria dunya bukda. Kapako yan. Aon kayo kapako yan, aon kayo ri makapakuin tao. Uyunin kayo yan, mga ipakaraw kasudahan. Kayo manunog, iwan kayo hipagsunog. Nahisin sunugon. Hisin manunog, hisin sunugon.
uiddat lil kafirin. Siya sinallahu ta'ala ang mga sila nagkupuro. Usog ibang babae, maas ibang bata. Siya sadya kanila, nagkakahagad sila ang sintuhan sa din nila karon. Simbiyo-buan sila sintuhan nikmat pagkaon, nikmat pag-inom, nikmat katan, kakukunahan nila. Wala sila nagmumus, wala sila nagayad, gaman, piyakay nila, pahikamula, hakabuhi nila, iba nakamatay nila, waliyadzubillah. Palman sinallahu ta'ala riha ayat ini, mga kamu manusia, usugi bambaway, masih bambata, pag mabuka kamu patuhan. Hinangan niyo indakan, tangkisin niyo inleangan. Ay kamu simingud na mga nagkupur. Biya na sinyahudi wan nasara. Piyagkakahagaran nila ang kitab Taurat, piyagkakahagaran nila ang kitab Injil, sarawa di nila agaron, gaman pindahan nila ang pasila na mayta in ini kitab Taurat, in ini kitab Injil. Ang pasila naghinangsing kanila. Na naghinang mani-mano siya atulan, pakaniya. Kita ni unang masanato ini. Lungkupan si makusog, inuay kusog. Lungkupan si ndakula, inasibi. Lungkupan si mataud, intiyo-tiyo. Inbar iman, impang Hindu iarad nila, bukon maglungkop. Lasahun sin matao din tiyo-tiyo. Ganapan sin matao din tiyo-tiyo. Lasahun sin makusog, ginway kusog. Uy-uno yan. Dinur rahmah. Agama magkasi iwan maglasa. Agama magtulong tabang pakabayaan sintuhan bukon magtulong tabang pakabayaan sintao. Nagtulong tabang manin tao pakabayaan sintao nagdara maksud pakaniya. Bang niyari madaw hatim maksud niya, way pagtabang niya, way run ulong niya, way katanta. Dahil nga sa wabiyad to, ulong sinallahu ta'ala, tangkis ka mo rin kanila. Piyahaturan ka mo sara, buko ni kahunit kaniyo. Apabila niyo iagadi sara sinallahu ta'ala, ata Allahu kasira. Mataudin dirihilan sintuhan kay mo, wala mo papiangayo. Mataudin pagkaundihil kay mo, mataudin pag-inumdihil kay mo, wala mo papiangayo. Nabiyadin na bang kau mangayo na? Aun kay mo riya dunya, iwan aun kay mo hadlaw ka na. Rahmatullahi fid dunya wal akhirah. Lil alamin, rahmat sinallahu ta'ala riha dunya, iwan hadlaw akhirat pakatan piyapan dyan. Ay mo pakayain rahmat yan. Ikasunog kay mo riha dunya ri kapako yan, iwan ikasunog kay mo hadlaw ka na ri kapako yan. Nauni sunog yan riha dunya. Di kapako yan. Pag maksiat, uno na maksiat, tunog.
Ano yung mga anak po? Ay balik biyawon sin katan na mamarinta dunya, parinta si mano siya. Aula-aula ri kato tanyo. Suway lang niya. Butangan, hukuman, kudyot. Imang nga sila sumulang. May tayad to. Sabab 5 na yung tao. 5 na yung tao asara sintuhan. 5 na yung tao asara si mano siya. Nabutangan na lang niya asara kudyot. Sara saan sintuhan? Nakataan biya itaan na sila rin na sila makan. Nagkudyot na sila, nagsunog na sila simbaran nila, hari pa sila sunugon, hari pa sila kudyot. Nabiya din nawang sila butangan na. Ulong sinallahu ta'ala, mumus kamu. Pagmumus kamu. Ayarin niyo. Ayarin niyo, hindi rihilan kaniyo sintuhan. Indirihilan kaniyo sintuhan rahmat. Indirihilan sintuhan kaniyo barakat. Indirihilan sintuhan kaniyo hipagtulong tabanghan tara singkamu da hindi dunya aula-aula rahun luto padlaw ka na ka. Napangannal kau tiyo-tiyo masa na to ni bang iunusin daw. Wattakun nar. Kabuwa kau nga kayo dunya, iban kayo adlaw akhirat. Kayo riya dunya, pag maksiat, ununo maksiat, sunog. Imbar iman, timatangkis. Timatangkis sa sunog, labay rin ay tikad. Pag iman, panawin. Timatangkis, day nga sunog, labay rin haswara. Basahon nila, insulat kanila sintuhan. Timangkis sila rin nga sunog, labay rin ha, hinang simpito ang gauta baran. Lita atillah, wali ibadati. Pagta at tunggal patuhan, iwan pag-ibadat tunggal pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Uiddat lil kafirin, tiugila sintuhan, siya sadya mga tao. Kaya kagad nila insara sintuhan sa di nila karon. Na naglingog ni mano siya, insara hinang nila pakanya. Di na tunalong na karon insara ini. Long singkay wanandi na. Kaun na palang ng insara yan, sumikantian. Insara, sinallahu ta'ala, buko ni paglingog. Liislahi bainahu wa bainallah. Ipaghatulhan, tara sinipon iwan tagipon. Abda punim paghatulhan, tara sini puniwan tagipon, bukon maunit. Uno sadya. Paman sinallahu ta'ala. Ampakamu makamumus marayaw, ampakamu ri malamin sim mga nagkukupur patuhan. Ampakamu ri masunog dia dunya. Ampakamu ri masunog adlaw kana. Wa atiullaha war rasul. Pagtaati niyo din Tuhan niyo. Ay niyo lamuri, simpikilan niyo, sinapso niyo, sinsyahwat niyo, ayaw. Apanauhid niyo, apag-iman niyo, apag-sambahayang niyo, apag-ibadat niyo, katantan niyo, ayaw, ay niyo lamuri, sing kabayaan niyo.
Sabab na liamuran man sin Yahudi wan Nasara ang kabayaan. Liamod nila man ang kabayaan nila papagta at patuhan iwan parasun. Nakita niyo na yan. Natuwad tungki na. Nagmanja hababaw singgumi. Balikan na to mga tuan, ang pari masunog diya dunya. Masunugin atay, di ka na naman nasunog. Masunugin niya walihan, di ka na naman maabo na. Masunugin pikilan, di ka na naman pagtaat kamu patuhan. Iwan Parasul. May tayad tuwang nagtaat patuhan Iwan Parasul, uno inirihil sintuhan. Wa man yuti'illaha wa rasul. Hisiusin nagtaat patuhan, matan, Iwan panaraak niya Nabi Iwan Rasul. Pakad paja pauja nazima. Sa bunal tuod, lapas sila rin asurog. Uy maita, paruntungan hakabuhi, Iwan paruntungan hakamata. Di na mabayain tao sin paruntungan, ng kabayaan sin tao mataod. Dahil nga sa babiad, nagpatauran ni Manu siya masanato ini. Ununo ng kabayaan nila ipataod. Imbar iman, impiataod nila kabayaan sin Tuhan. Na, nagtaat man sila patuhan nila, Iwan Parasul nila, paruntungan na kabuhi, Iwan paruntungan na uno. Tampanan sila sintuhan dahil hasunog. Kakausan sintuhan, no? Kakausan na to, di... Sana dyan sunog haba. Pagpapraktisan na magpapatay kayo, long niyang po minute, doon na kami. Long singkewan di mabut minute, doon na kami. Di matungtuan, abo na. Mainkan, pagpraktisan na rin nga taas, pagpraktisan na rin nga baba, pagpraktisan na katantang. Nag-aktual man, di matung abo na. Tayan tuan, may ta, wala miabot minitan, wala miabot giyaman. Amon timpel praktisan nila, na ang sunog di mabot minitan, ang pud na abukata. Naung sintaw rekato, na abubangkit, hindi ko ang unin na abubangkit. Tayan mga tuan. Nabang di na magtatimano siya patuhan niya Iwan panaraak niya Rasul. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Siyusuntaw, sumulang na. Di na sila magtaat patuhan nila. Iwan panabi nila. Sa bunal tuod malawng na sila yan sinlawong amad. Lawong tiungod. Inlawong piyagtuuran, di na mabaya magbalik. Anak ka po. Naimataw da Yahudi wan Nasara. Sa taod-taod kanila, lawong piyagtuuran. Imbukon biya kanila, na lawong bukon piyagtuuran. Kullu ibnu Adam khatta. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kataan anak apo Adam magkalawong. Sa imarayaw na lawong, mag-uus-uus siya mangayo kamaapan. Biya ka na po taniw Adam na lawong. Nag-uus-uus. Taniw yan mga tuwan. Na, bangyad tuhin ang si Manu siya nagmumus siya rin nga sunog. Timangkis siya rin nga sunog. Limayo siya rin nga sunog. Iban piyagtaatan nin Allah Ta'ala. Iban sin Rasul niya.
Parman si mahasut si mahatinggi, la'allakum turhamun. Supaya saja kamu, supaya kamu kalasahan sin Tuhan, iwanin kamu maglasaliasahi, iwanin Allah Ta'ala, palasahun kaniwing katan halangit, palasahun kaniwing katan hautan silangit, palasahun kaniwing nyari hababaw singgumi. Na nagpataw din tao pa rin po na ng palong na tumaw na yung maglalasa. Imbiyay ta sintuhan kanila, tiyo-tiyo dabar iman din limamud. Ayan tuhan. Nag-organize, naglasama sa nato ini, naglasabihan, pagkonsum, sunog. Sunugin atay, sunugin pikilan, sunugin suara, sunugin paghula, sunog. Why not tabang. Dahil nga sa wabian mga anak ka po. Manganal kita ni umarayaw. Parman sinallahu ta'ala haja bayanun linnas. Yung mga nasabot ayat yan to. Pagpatarang sinallahu ta'ala hamanu siya, sinsilain sa rayaw-rayaw piya panjari. Manuk bang magkaon, sikin niya iwan tuka niya. Hayop bang magkaon, sikin niya iwan ampain tao. Dihilan sinallahu ta'ala. Akan na haja bayanun linnas, mga nasabuti ni pabaytayad to pagpatarang sinallahu ta'ala manusia wahudan iwana supaya sila makadapamando kabayaan sintuhan di na sila maghinangatulan. Ubus na lang simbata bago biyang plansado na biyay ta na sintuhan unin hinanghon. Way na nakapin. Way na nalipas kaya butangan kataan sintuhan. Bang hiaram na sintuhan di na mapindaharam na sambil maabutin na dalaw kiamat. Bang hialal na sintuhan di na mapindahalan. Liamuran man si manusia. Aula-aula Yahudi wa Nasara, pikilan nila nag-anyam-anyam pakanya. Naaturan niyo. Iwan diungdungan niyo. Bangunin di matuha masanatu ini. Na mga anak ka po. Amad timbiyay ta katutan niyo sinallahu ta'ala. Na, ayat dugay. Pagkawihatin na sabot, wasariyo, pag-us-us kam. Pag-us-us kamo, pahinang bang niyo mahinang, maglasa kamo magkahi. Bang niyo mahinang, di kamo bayaan magigil, di kamo bayaan magjangki. May taed to. Mirabbikum. Dahil nga kabayaan sintuhan niyo. Na, naghinang man, kau nag-uso sa kabayaan mo. Nag-uso dahil sab kau pasunog. Nasunugin akal mo, nasunugin pikilan mo, nakusunugin pangatod mo, nasunugin pangdungog mo, nasunog sambil suara mo. Wa ituan inu-inu sintaw simbihad turagbos. Sa bambok din kaya ngatan nila sunog. Tawakan na tulong ni namin magpupong sunog. Mga tuwan, namuk masay, namuk sahabat na nawag-tawag. Impanawag-tawag niya, bati kamulong niya po nga ning sunog. Bati kamulong niya sunog po nga niyo. Na bati pamukat-mukat sing kaywanan.
Pagbati nila, way sunog, way kayo kakitaan nila. Iniabutan sing kaiwanan kaya rungugan, as-salatu khairum minan naum. Ang ipakarulong nakasudahanin na nawag-tawaginin awon sunog. Sinuwayron kakitaan tayo na. Imaksud tuwa na munyad to. Bangkawri magbangon, hawak to yan. Hawak to sambahayang yan. Hakatan, waktu aula-aula, hawak to subo. Nadapog, naangpud, naabo, inlaumbaran mo. Di mo ka na naman. Unuin makapong yan, panagnan kasutsihan mo. Kasutsihan laom iban guwa. Ay Yahudi way man kasutsihan sing guwa sin laom nila. Sunog. Sunugin pangadatan nila. Sunugin badyo nila. Sunugin pakayan nila. Sunugin pagkaon nila. Astagfirullah alazim. Mga tuhan. Dahil nga sa babiyan, pabaitaan kita ni usintuhan, layo ka mo rin kanila. La'natullahi alal yahuda wan nasar. Piyagmumulkaan sintuhanin Yahudi iwan Nasara. Sambil nagwagwag sila maingkad piyagmumulkaan sila, way makasulsul ka mo rin Yahudi iwan. Nah, yan mga tuwan. Wasariyo, pag-us-us ka mo. Siyaw ning kamuyon, kita niyo. May tahaw po din waktu na to. Adlaw-adlaw yung tao magkita lang na naglinog na isad. Ingkusog lang na sinlinog, abi ay ni. Nauno yan tinlinog yan to. Alamat. Alamat sing kawas sa sintuha. Alamat subay tudi mano siya magada kabayaan sintuhan. Ang pasilari masunog kabuhi iwan na kamatay. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Pag-uus-uus kamo pahinang sinhinanghi kaampun kaniw sintuhan niyo. Amin nagpakaon kaniw. Sarap sim pagkaon sa di kasarapan nintaw sim pag-ibada. Simud kaagi wanggungung ani sarap. Beriman sarap sa jantung. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Halawatul iman. Lanab sin pangitikad. Lanab sin pag-iman. Bukon lanab tiula. Amatawad na biyaw nin tiula. Nyari na misanasinan. Amatawad na masanatuining kawan. Nyari na misan sukalan. Uy, may tayan. Mangipakareho kasuldan ni maghinang kanya kahawa. Mangi pakaraw kasudahan ni naginang kanya tiula yan din namin sanasinan. Aun dipik. Aun wala imamu. Aun naglabi. Taniw yan mga tol. Bang aun siya sadya sintuhan na kafir, aun siya sadya sintuhan na bariman. Pag-usos kamu pahinang bang nyumahinang ampunon kamu sintuhan iwan mag-ampun mi api kamu. Insul ka hirihil kaniyo inablang niya sadya paki duwayrong pinarapaunahan arduhas samawat wal ard biya sinablang sinlangit iwan lupa. Na kanda siyo yan uiddat lil muttaqin.
Siyasadya sinallahu ta'ala. Hamanga sila nagmumus, hamanga sila nagayad, hamanga sila limayo, hamanga sila timangkis dahil nga sunog dunya, iwan sunog adlaw akhirat. Ayan mga to. Ayat kaiwanan firman sinallahu ta'ala. Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Piyabaitaan sinallahu ta'ala in ummat ini. Lan tughniya anhum amwaluhum. Mga sila nagkupur patuhan. Apagunahan si Yahudi wan Nasara. Sa kunum sa kinday, inalta nila. Bilyon, trilyon, sa kunum sa kinday. Lantog niya anhum. Dihi kasanyang kanila rihadunya, di kasanyang kanila ula-ula adlawan. Inadlaw akhirat. Wa ulaika hum waqudun nar. Hinangun sila rungul sinapinal ka jahannam. Amo natin kaya bukaan si mga bariman, mabuka sila mahinang. Imbaran nila, impamily nila, inahli nila, inanakapo nila, khataban linari jahannam. Abuka sila mahinang dungul sinapinal ka jahannam. Uiddat lil kafirin. Siyasadya sinallahu ta'ala. Nagkakahakada sara sintuhan. Sa din nila agarun, inagarun nila sadya kabayaan nila. Amunain Yahudi wan Nasara, iwan sin nataabit nila. Taniyo yan mga tuwan. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam naghubaya-hubaya kato tanyo. Unin hubaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo. La tahkiranna minal ma'rufi walau an talqa akhaka biwajhin talib. Sa taud-taud karayawan, piulak palik sintuhan dia dunya. Hakin lupaan. Hakalaud-lauran. Hakabudburan. Piulak palik sintuhan ing rijiki, ing karayawan kangunahan si manusia. Ay niulup pa sa mga anak kapo Adam. Biya din yung panglupas. Ay niulupas sa mahinangi kasunog kanyuriya dunya, iba ni pagsunog kanyuadlaw ka na ka na. In marayaw wala na pakaya kabayaan sintuhan. Misanda kuman. Indayaw yan, ay niulupas ha. Misanda kuman. Pamayhuan marayaw bang kau nagbak na iwan sintay mangud mo manusia. Nagbak ng pangatud mo. Ay mo tangkisan ng bayho mo rin kaniya. Pagsarak kakao. Siin bukon. Bulawan bukon. Mahal ka din nga bulawan. Sawa ay muka. Uyum katawa. Imu na lumasakay mo. Amin nagdakay mo. Imbungan niya, in lumasakay mo katan, simpya panjari sinallahu ta'ala bukon sa manusia. Panghati sintaw manusia sadya. Inistahalawod. Bihamba nusista.
dumuha ka niya, lumasa ka niya. Asabab wala niya liupasing karayawan niya nugharasin, mahasot si mahatinggi maun kaniya. Yan tutuan yung baita sin nabi ka, tuktan yun. Namatawad na lupas sa masa natuin. Indagbos sin lupas, piag sunog niya pa, hakabuhi niya. Waliyadu billahi, kasunog ka niya pa, adlaw ka na. Kaptangan si mga sahabat sinabiha Makkatul Mukarrama iwan na Madinatul Munawwara. Indua hula na sabuti ni daing hans similak. Daing hans simawa. Panghindu dengan Tuhan. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Makki wa Madani. Ingkut ay niyo pagbugto ay hinang daakan kanyo sintuan iwan sinleanga. Sa lugay niyo buhi. Ay niyo bugto ay pagtagipon niyo. Ay niyo bugto ay pagibadat niyo. Sa lugay magkumbat-kumbat tinatay niyo. Sa lugay magkumbat-kumbat in akal niyo. Latak tao ay niyo bugto. Maita, sa lugay ni uri bugtuon, yung pagtaat, ibang pagibadat, patuhan, di na bugtuon, sintuhan, ing karayawan, hianugara, kaniwa dunya, iban adlaw akhirat, piya ngayon niyo iban wala, hirihil kaniw sintuhan, diha dunya, aula-aula na adlaw akhirat. Mga anak po, magkakunahan kita niyo. Bangkita niyo magkakunahan, sindirihilan. Sin iban na to mano siya kal na maluoy ka to taniyo. Nakananam kita niyo karayawan, labi indayaw, sindirihilan sin Allah Ta'ala. Liyabay rin nga tao, iwan diayrik sin Allah Ta'ala kay mo. Na wala man biyog bukan sin tawin biyad to. Bang ahon bagay, bang wayi sigay. Kitayan tuan. Bang mataod bagay, bang wayi. Imbar iman usog, imbar iman babae, bagay ra kata. Ahon bagay ra. Wayi bagay ra, may taon na rin nga Tuhan. Di mahinang sabab. Inway iwan sintiyo mabuka. Kawawa.
Salamat ako. Kakuyangan ka ba? Kakuyangan na ka. Kakuyangan na ka. Marawa. Aramon pintaon tawayan ito ha. Balikuan nila na imarayaw. Kakuyangan nila na mangi. Wala kadye na kumbilhak. Parman sinallahu ta'ala sa bunal tuhod. Na paratong namaun kaniwing kasabunnalan. Inkahatulan. In marayaw. Walakin na aksaran na silil haqqi karihun. Kamatauran si manusia. Marugal na sila. Maastol na sila. Kabayaan sin Tuhan. Kabayaan na sin napso nila. Kabayaan na sin syahwat nila. Kabayaan na sin pikilan nila. Kabayaan na sin pagisunan nila. Nabang mabiya nahad to mga anak kapo. Biya na sinji matu hamasa na to. Bariman usog, iban bariman babae, mumus hakabuhi, iban mumus hakamatay. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa syadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faidin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.